Kapitan Inteng! Anya, nadukaw tinaglakwam itinatang. Ay, wine, tuyang. Ay kanayon lakit dinakasta. Ay, malas ko nga raw. Anya ita. Ay, kitagmulat naman na. Ah, Tulungan nak, tapno makapagmulat naman na dagaw si iti maapay. anya. Apay ngay, ada kami dito nga agsasyat maray. Sige maghayam dayta, Kapitan. Ay, bukbuko na mo tenday ta one battle nga arak. Dakil nga bintip, barikot ka, Ha? Kapitan. Ay, dakal! Ano kaya bakit? Danggayan dak nga uminaw. Yay. Kasano adang gayan kakit awan parikot ko? Ay, naimbag ka pa, Kapitan. Ah, Ngam siya. ay, anyak parikot mo ay maray. Eh, parikot ko ni Badaw. Napukaw na 20 kwarta may. Ha? Tunggalagla ko kami tinatang ibagadaan na po kawan. Kumatak man iti may sabuti nga arak, kagawat ko anang. Inumam dito tersina, wano yawid mo. Yawid kaw, tay jayak balay nga ginawm, porsip tay. Apay, ada ka di mat parikot mo. Na. Masapul ka di pa'y nga adda parikot ti taaw, santo uminom iti arak, kagawad. Dinamag ko laang mat tangamen, kasta ni Marito yang ita. Umin inom iti arak, padakkel ka no ti parikot na. Nakadlaw mo't siguro Anya ti kayat mo asawag. Kahit no adda chicks ni tata ba daw? Nakita ki di na minsan. Anya, ay soso. Ay, isumat lagayam. Ay, kagawad. Di yu ibagbaga asyak tin nakaibagay ti dayta. Nagagatmat ni pare ba dong nga agmula-mula itinatnatag. Kanayon da nga agmula, ken agapit itinatengda. Anyan, kanayon kano amapukaw, ti paglakwan na. Aha. Anya, imposible mat daytan. Amok ni paribadong. Anda chicks na dayjay. Amo mat lagayam. Ngam apay adi mo ibaga. Ay, kwa. Ay, bayam ta ni Marito yang ti makapanagnak. Anya, Ay, narigat ti makibibiyang banang. di mo lakat bagbagaan dya kumparen. Aha. Laklakayan, bagbagaam. Ay na, kaasimat ni Marito yang nukasta. Mayat tapor ng ita, dear Badu. Magustuhan ka di mo't laeng, may dirla dileng. Ay na, Rabin, ngam nakasunglass kayo. Nakapuno kayo iti puraw, kan nakachaleko kayo mat iti Ay namisi. na, anya akayaw. Kakunam kumalatan, may der. Nakapantalon kayo mat iti nalabaga, kan ambel pay. Anya, bagay ko mo't laeng. Bagay mo, dear Badu. Sakit, nakakalugong ka pa iti payabiyab. Ay, agyaman nak may dira. At adagi mo po kayo. Ay, isti, kanak kumabado. Ay, ay, agyaman nak itidakkel may der. Ada ka di kwartam dita. Uray 5,000 kung ano iso. Ay, kit adda Basta sika, may der, may love. Day takot ti kayat ko kan ka. Labado. Sige, nayunak pa, itiitid cooking ka. Tinawagan nak itilap. Thank you, love. So ulitin. Ala kayaw, anya tararamidan nyo ditawi. Kuwarap, adda ka mo ditay. Ala kayaw, anya tararamidan nyo. Agam amo kayo ka din.
damagak man. Single ka di pa ni Badong. Ay, wine. Single to'y numaw. Tamay sa akon abalaw, my dear. Ha? Puno ka di ti ibagbaga to'y kadwa mano. Itatawanan ni Tata Badong. Ibagak kan katipod now. Kinuad na asawa tayo jay. Anya? Sana pud no abalaw. Lang sutan naklagayam day dyan nakay. Isuanuan niya man ti bagbaganakan ka. Di mo patpatsyang. O sige, agyaman nakitimbag ka mano. Sakbay amala daw ti amin. Likli ka mo ni Tata Badong, Lady Lane. Jack nga rod maliklihan. Taisot yung umay dito'y mano. Ay nagsapa ka nga da dito tirsina ni Kagawad, pare ba daw? Wan paray, tag bungarak mampay. Huwag ngagpaisaw. Buti mo tisang-sang mo, pare. Inggatang ko, ti kakaiso na nabatbate a kwartak paray. Kasla na puyatan ka, Pudno paray, napana man nakidiskaw. Napan ka nakidisko? Mayat, Ape akitain na nga iti pangato kan pababa paray. Ay, makunak kumaana ka western cowboy attire ka. No adalalat abots mo. Ken ada still to na. Ay, masapul pa aya. Masapol nga ada boots na, uno still to. Anya, Dito iti ibagakan ka payong kapatid only. parintay. Ay agbalbaliw ka kay din, still to. Ay still pare ba daw? Masyan ka iti asawam. Ayan, des nga 10,000 apisaws nga itagkukan ka ba daw? Ay, pasensya ka la kumantuyan. Nahold apak. Anya, ay sana ka mamatay. Ay, patyan na kumaato yan. Maasi ka kanyak. Ay bayadam dayjay. Tainutang ko dayjay kwarta. Anya, No awan pagbayad mo. Ing kaumutang iti pagbayad mo kanya. apay di na kaya ayatenain. Di nakdungdungwanan aya. Yaha, dula amin. Si katirumbang apagsalud-sodak iti kasta. Ha, Di ka din ay ayatan ba daw? Gapo tabaketakaon. apay mo takas ti saludsod mo. Gapo tamaw. Adda babaem, salbag ka. Anya, Ay, marikwanang. Talaga parikot ko ni Badong ka. Ibarbar kan, kansang-sangitam kadilatan, di parikot mau. Diya ka mo daramidakin ni Badong ka. Marikwanang. Tinasayaan. Mapan ka kindi ti ayan ti babae na, ta ibagam nga da asawa ni Badong, kat si kadayta. Kat ibagam aliklikan na kuma ni Badong mau. Maripunidip. Bagam nga da babae ni Badong ka. Kaslang dardara ka na yun to'y pusak. Mabiit lang. Sika ka din nila, Dilain. Sino kayo, Nana? Tesalod-sod ko tesong batam. Sika ka din nila, Dilain. Wan, siya, apay ka di, Nana. No kasta! Sika ti pangtadan ni Badong ko iti kwarta. Isoblime ti kwarta nga inal alam kin ni Badong. Anya, sino kayo, Aya? Siya, ti asawa ni Badong. Bakalan ka no demoy supply? ay ito yan. Anya teraramitam dito. Ay, agawitan. Kunayo amay sang kayon abalo? Lastog kayo gayam? Lady Lane. Anya, imbagam amay sakan abalo ba daw? Salbag ka! Delikado na ito yan ang kail. Ay, apay adelikado. Minana to yan. Rinaot na nila dilin iti pagdagdagusan na. Kakaasin ni Tata Badong amangan anawa. Apay nga ron adi mo tinulungan ang naganawa. Diyak mo ti aramidak. Iso nga imayak dito yang kail. Ay, agsubli ka. Ay, inkaanawaan ida.
Mga numairaman nakabakalan ni Nana Tuyang. Anya, ay mapantaman adwa. Nasaysayat pa ang kail. Sa payawan matatao iti dagos ni Ladilay. Agyaman na, tanda kayo, Kapitan. Ay ladilin gayam tinagan mo. Mapanak ko magtrabaho, hindi may nakrinaot ni Nana Tuyang. Ah, Asawa ka nun ni Badong, isubli ka nun ti kwarta kan kuana. ay no kasta, pud na nga day alam a kwarta ni pare Badong. Pudno, Kapitan. Ngam kinapudno na. Binilindak lang, Kapitan. Anya, Nagbibingayan mi ti kwarta. Saan asyak tinangala amin? ay kasi kando kasta. Ay sumapol kang aminan iti sa bali a pagtrabahwam. Saan ati pakaisag makam nubilan. Ay sus, ada mo ka na sa isayaan. Ken disinti at trabaho, no? Kayat no? Kapitan. Eh, masyanakan ka. Eh, numabalin. Jak kayat adag iti agtutubo akasken ka. Ti agtrabaho iti kasta pagserkan. Wan, Kapitan. Kaya't ko mati pumanaw iti pagtrabaho. Nasayat. Eh, panawanan tapno agbalbaliw ka. Wan, Kapitan. Katagyaman ako na kada kayo. Imunan datatabadong kang Nana Tuyang anagaway dang kail. Eh, nasaya at nyawid ni Marituyang. Kasanungay no sublyan ni tatabadong ni Ladilay. Eh, sanin. Tulungan ta nila dilin ang makapanaw iti trabaho na. Anya? Eh, adam mo. Nagkasapulan iti sales lady. Ijayon, ti pangipananta ka nila dilin. No, kayat na. Ay, salbag ka ba daw? Ipadpadawa mo kideng ti kwartam iti dayjay aladilain. Ay, uston to yan. Di mo pilitin na sobrang tinted kang. Anya? Basol kaw. Basol kaw. Tasyak tinang tiniti kwarta. Laklakayan ka, babay raw. Sana balay. Kwarta lang, dayjay. Masukatan tumod lang. Pangalaam nga raw dito isukat maaw, Bakit agmula kumanin, Anya? Ay, sikante agmula. Di nakiramraman dita. Anya? Ang mga numapan mo manin itay ti paglakwan tayo ti babaay. Ay, sanay. Agbalbaliw ako. Mamati ka kumakanya. Fix man. Maray, bumuludak man iti 5,000 a kwartam. Pangusaram aya. Pagpuunak nga agmula iti nateng maray. Ha? Ilasin kumutin ti mulak. Ta ilasin mo't ni badong ti mula na. Anya? Sayang lang ti bannog kaw. No ited nang tumulang iti babae na. Sa bagay. Adakan ka dayta, Marituyang. Sige, pautangan ka. Ay agyaman ak maribanang. Sukatak tumulaang no makaapitak iti nateng kaw. Suklayan nakman kay di maray. Anya? Desidido ak itahan nga agmula itinatang. Kan nagbalbalew. No ikarim lakit di adi mo ulit ang tinaramid do. Di sige. Agpay sumaray. Pautangan nak. Suplayan nak. Gamit ti may sa kondisyon. Siyak ti mangilako kadag iti maapit mo anatag. Ay, wun maray. No problem. Numalako ka amin. Sakto ited mo, tibingay mo. Ay, wun sigurado ka, mare. Ay, nalawat ti minulaam ita aparay. Ay, wun na pare. Tapno, adadun to ti maapit ka. Inton sumarunaw. Eh, kita ba? Ang mga no, adamanan papanam kat ibagam amapukaw ti paglakwam iti natang. Ha? Eh, kaasyam nito yang mao. Dan lakay kan bakit kayo? Ay, wun pare. Tirumbang, kahit ag tinulong kayo nga agasawa, paray. Pinapudno na pare. Inkarik mo tayo ni tibagay. Ngagbalbaliw akaw. Nasaya at mayat day ta, pare. Ni Marikwanang tinangala amin itinateng ma. Wun to yan. Disposer ngamin itinatang ti may sa kabagyan na. Isumo lagayam
Atoy, inted na kanya kung ti kwarta abingay ka. Awatem. Ha? Agpaisaw? Ay nagaduday tangay. Ay kitwin nakatsamba na tao may. Iti mayat aprisyaw. Bayadam nga rudan ti kwartak nga inalam. Ay na, sanin Masalam amin day ta kwarta. Idulin mo. Ay, bataw. Naamiris ka arumbang agbalbaliwak mo tayo. Tuyan. Ha? Pakawanan na kumakanagiti bidot ka, idiking ka. Ay naagyaman akbadaong tanakaamiris kamutlaang ngayon. Wan, pakawanan ka. Kat sapay kumatatong palom ting karaim. Ay na, agyaman aktuyan. Ay na, tatabadong. Nasaya at tilinangin yung ag-asawa, no limpyo ti aramid mo. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Up, ya! Aya! Wata! Yahoo! Ya! Oh, hey, sumarunumait, punching. Oh, and then, front kick. Ay-ya! Ay! Kwaraw! Ah, Na, madama mo ti kata. Na. aw. Mayat ti panagkatam dito'y paraagan mo. Anya ti makunayo nga ang kail. Ay, nakasando ka. Nakapantalon ka pa yan. Iti uniform ti karate. Wata! Ay, asus! Dandani pa yan di mordong ti agong ti plapayag. Ay! Oh, Ay, dandani akman ay. Ay, tama na. Di nakman aramiden a punching bag. wata! Ay, asus! Ni kadikwaraw, ti kadwa ni parente nga magmagnay ti kalsada maray. Wan, apay aya. Ngay, nagbaliw mo tantilangan ni kwaraw. Anya, Kanayaw na nakasandaw. Ken kaslalampasaw, tinamayan na iti pukis na. agad-adal kanumot iti karate. Karate. Iso mo ilagayang magbangki-bangking dagiti abaga na magmagna. Ako namlan asino at tigasing. Saan mo nga minapampansinan ni Kwaro? Ay talaga gayam nga agad-adal ka iti karate. When now, agbarbarbil ka. Karate ka nagbarbay lantay. Ay, iso mo ilagayam Tadim madakkel dagiti muscle mo. Agyaman na kantay, tanadlaw ya di makil dagiti muscles kaw. Planok to pa'y apagbalinin kas bodyguard ko ni Kwarog. Oh, ha? Anya, Wan mo ta, ang kail. Siyempre, with pay. Agar arapa ap kagaya mo, di mo pa'y nalpas, di pa nag-training mo iti karatay. Ada ka pa'y lang iti nababaarang ko. White belt. Ay, agbalinto na black belter ti kanakan niya, wang kail. Uno saan, red belter town, ti pagbalina. Inala kanumo ni Kapitan ni Kwarog kas bodyguard na. Aya, iso mo lagaya makanayon na kakuyog Wan, Adula amin nga arti na daya parenteng. Saan mo taman ano? ngarud manmano ti Kapitan nga da bodyguard na. Iso pa'y day ta, paggasgastusan day, ti kwarta ti barangay, tuyeng. Aya, Iso mate, sa dino ngay ko mati pangalan ti pagpaswildo na, no saan nga ti pundo ti barangay. anya.
Agpudno ka man kanyak inteng. Pinagadal mo ka din ni Kwarog iti karate. Saan ba't? Tapno pagbalinam laang akas bodyguard mo. Awan kinapudno na dayta. Palso dayta anyos. Ay, mas daawak nga rod. Awan mo't kalaban mo. Di mon kasapulan ti bodyguard. Kita lang agpaiso ti chismis anya. Imbagam lang, inaramid dang agpaisaon. Sapay kumangarod tagsasao ka iti pudno, integ. Suruan nakman nga rod nga karatay. No nalaing kamulaan ko arab. Ay, kato na, tatabadaw. No kaya't mau, agisparing ta. Ay, suruan nakpay mo ta. On pay mo tiyamak. Sige. At, kasto iti umuna nga ramidan. Anya ngay. Op! Puta! Oh. Ito'y mati may katwa. Anya pay. Sumangga ka iti batog timuging mau. Up! Kat ti may katlaw, iti batog ti barokong mau. Wata! Mau. Okay. Kasjay. Ita, sanggam da ito wata! Ano ikaw? Ano ikaw? Nasakit ti barokong ko, nag-reverse punch ni Kwaraw. Anya, adapay bukol ti muging mo. Ninanog ni Kwarog nga raud, ay salbag dayjay. Anya nga mintinararamid mo. Napanak lang mo, di balay na. Kung nakasuruan na iti karatay. Anya? Ang kinarati na kiday ni Kwarog. Gunggo na ma. Nagkuna nga main amapan ka iti balay ni Kwaraw. Agpaisuro ak nga rod ko ma. Agam tidakas na. Impay-pay sumot ni Kwarog, tidimanaw. Ay suron ka. Nasaya at nasabat ka dito, Kwaraw. Abay ka day, nanatuyang. Kakasila unay tinamay amkin ni Badungkaw. Ha? Sana gaputa nagadal ka iti karate, ako i-apply mo mutan. Pudnawa kinaratik ni Tata Badaong nanatuyang. Aw, makitam! Ang sakbay day ta. Insurok pa'y kankwana no kasano ti agsangga. Kahit, San namot asinangga. O dinatamaan. anya? Isungawan basol ka o nanatuyang. Di ka kadi malambing, Kwarog. Kanayon ka anak kasandulaan. Saan kagawad? Kasta lang, tapno ag parang dagiti dadak kalamasal na. Mabitla nga. Tapadakkelak dagiti maskels ka. At, Oh, ha? Oh, Ay na, Kwarog. Ha? Amo may kanibari tuya nga dadakkel ti muscle mo. oh. Dadakkel nga min dagiti maskels ka. Kasino ti lumaban, Anya? Uray da kami ababay, karkarita mi ti karatay. Ay, no kayat mo ti makikaratay, agsapol ka iti pada malalakay. Ungarod isaw ti rumbang akaratsum, saan kat ada kami ababay. Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damit kada kayo tinalay nga karate. Lastog ka kidi Gapulang tamom tag karatay, uray da kami karita. Anyat araramidam dito sangot ti Tersina, Kwarog. Da kayo matgayam tatabataw. Gumatang kayo man iti arak. Arak. Noon, to pa igatang ko iti bagas may. Day tanto laki di arak ay. Gumatang ka, wano, kaya't mo ti madanaw. Anya? Ay, saan ka ngagkasta-kasta mo ta, Kwarog? Pangasay. Ang mga nalipatan niya, kanak-anak ni Uncle Inteng, nga kapitan. Ay, saan? Apay ko mamalipatan ngay. Uncle Mau ni Parinteng, period. Nimbag tamaw. Gumatang ka nga rutan iti arak. Sige, gumata nga kiti arak, Kwarog. Kat gusto ko mamutin at may isa. Very good, tatabataw. Makainumak matlangan iti arak. Naranaki din ni Kwarog iti Tersina ni Marijuana. Anya? Naka-uniforme, ti agad-adal iti karatay. Kun nakabanikais. Katuan mo. Kunada nga pag na di taigid ti kalsada. Ay, masurunak.
Takinikilan na kidan, iti may sangarat. Kahit inikamag, Ay, kito na. Mabutungag mo da. Ang mga nuulitan na ti dumanag. ay saus, saanen anasaya ti kastang aramid ni Kwaraw. Ay, ulitin na pa'y barsakag iti dakkalabataw ti Jaskay. Ay di kagararamid ba daw? Tinasayaat, ibagam kin ni Kapitan. Inteng, asinot sumungad. Nakabado mat iti uniforme ti karate. Na. Nakaigambat iti buti ti arak. Nabartak sa. Na, ay, nimot kwarog. Ay, ala, panawan ka pa'y dito, ay. Ti salbag akwarog. Ganyan! Na. Ang kalintay! Ay, dumanon ka. Di ka banikas dita. Drunken master. Aggagatay lang dagiti gam-gam ka. Ay, di mo man putputan tabutay. Tamang marumag. Masugat ka. Kaya't kau, nga dakay sparring kau iti karate. Judo karate. Di mo kunain na siya. Sana ka nagadal iti karate. Sana balya, tay surak no kasano ti aglisay. Ay, adula amin dayta. No kayat mao. Dayta po unti kayaw, ti ka-sparring mo. Aksyo-aksyo nam iti karate. Ay, sas. Adamanin day ta nakabado iti uniforme ti karate. Ay, saan mo na pampansinan ni kwarog ka ba dong? Lumiklik ka laagan. Wanmat ngagpaysaw, bye-bye amlat. Hey! Ah, Kada kayo matgayam ditay. Sino ti lumaban, ha? saan kami ang lumaban? Agawid ka kitday, no nakainom ka. Nagbiro-biro kak naro diti kay sparring ka. Tagagatulan dagiti dakulap ka. Ay agawid ka kidain, taing kaagsukat iti badom. Unmad nga men, Kwaraw. Urag pasada kay ti tricycle. Naka-uniforme kalatan, iti bado ti agkarkaratay. Apay, tigasin kaya. Nanay. Napaya pagsukatin dakiti badok ngay. Ilastog mo launay ti inadal mo akarati ah. Aba, siyempre mo't Ha? Kas na ko namitay. Tigasin day taoy. Anya. Gumatang kayo kit diti arak ken pulutan. Tanusan, bugbugan kayo amin di taoy. Na, Anya. Anya? Pay, mantapang urin ka malangan iti 2x2. Anay ko. 2x2 mo ilagay, ti kabutang ni Kwaraw. ay, kastaw ni adanag ko itay. Awanan ni Kwaraw, pimanawan. Isong agawid tamutin ba daw? Wanmat ka ba dong? Agawid kayon ta mga no agsubli ni kwarog. Ay, padasin na ti agsubli pa lang, ta pang-urak ti lukaw. Ay umay kakidain. Amumayan nagsublay kat adagayang paltog na. Ay, wala niya. Pay, jak na panunod ay tatuyan. Malaintan, partakang. Apay inteng, anya aya arang ko tinalpas ni kwarog iti karate. Rangko? Karugrugi na lang. Anya, Di mo makita. White belt pa lang ti uniform na. na, ay kunak ano black belter ni kwarog. Naglastugan ako. Uray kumamod brown belter ta iso. White belter? Dahi tangarod ti kababaan arang ka. Wala. No labsan ti agsaaw. Exercise pa lang ti amuna. Dagiti daduma di ta kalugaran tayo. Mabutang da kanya. Ngam da kayaw. Naiturod da ka pinangaur. Kahit anya ti aramidam kanya ngay. Idarom kayo kini uncle ko ngayon teng. Idarom kayo, tataba daw. Yeah. Idarom ko ni tataba dong iti physical injury, uncle. Na, anjat inaramid na kun kaya. Dakkel ti basol na kanyak. Pinangurnak iti 2x4 daw. 2x2. Pagmulta iti dakkel day di tataba daw. Unay kay mutin. Alata pa ayabak ni pare ba daw. Nagyaman na kang, Kyle. Inton bigat mo't lang.
Agsaw kami. Ay agtugaw kayo pa iti sangwanak, warog. Paribadong. Apay, anyat naknakan nyo ay takasta kayo. Pinangurnak iti 2x2 ni Tata Badong Angkay. Nagsakit ti abaga ka. Pudno ay paray. Kan apay apin ang ormo ni Kwaraw. Kasano ajak makaungay paray. Kat nalabas mo tayo. Madayin tararamidin na. Anya ayat ti madingar aramidin na paray. Kanayon na ngay lastog kanyak ti inadal na iti karatay. Agkikilpay. Ha? No saan na mapagustuhan? Agpangta. Ay, basol mo matlagay ang Kwarog. Ay, ang kalintay. Tulungan da ka diya, pangasiyaw. Ay, pangaasim ta dinak awagan iti angkel. Ha? Mabalinak nga awagan latan iti kapitan. No addaak dito'y table ko. Iyay. Unang kail. Aklunay. Basol ko ti amin. Tanagbali na ka na lastaw. Napangasak. Kaputa nagadalak iti judo karatay. Nasaya at no bigbigam tinagkamalyam. Wan ang aiste, kapitan. Narigat gayam tinalastaw. Talaga man. Kan baliwam man. Dahil ta herdo ti ulom. Ha? Ay agpapukis ka man. Saan akasta-akasla, pukis mo't alam. Paso. Anya? Saan mo atultuladan dagiti herdo ni Jackie Chan? Di mo bagay. Mangipabain ka, nay. Wine, apo kapitan. Isardeng mo ti magna nakasandaw kung naka-uniforme iti karate. Wine, tapnosanan nga agbutang kanyak dagiti masabat ka. Saan da mabutang kan ka? Angam kit day. Di da kayat iti mang tutop iti kaskan ka. Analastok kung napasikat ataaw. Anya? Sorry. Nga maditi naramid mo. Ay, Diyak kanunungan. Uray dito kat awan ko manunong kan ka. Isong agbalbaliw kan. unang kail, ikaray, saan na maulit naramid ka. Malala. Tanusan. Mga no makasara ka iti pakaisagma ka. Ay na, Kwarog! Ti agadal iti karate kat para kumalaang iti self-defense. Saan mo nga ilastog kan pagkarit iti padam a tao? Tapno awan ti pakaananwam. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Anyati ko na marikwanang. Namintanlon nga inulit-ulit ko nga imbaga, di mo pala nangag. Ulit man manan. Kuna tumaray manod ni Kapitan. Kas kapitan manan. Katuan na, Ay saus, makapakigtot mo't day tangay imbaga maray. makapakigtot asasawom. Kat saan ka mo't anakigtaut? Sana kaya nakigtaw. Wan, nakigtot kaya mo. Abdi maray, ipakita kun ka makigtotak. Ha! Da, Oh, dayta, nakigtotak ka. Na. Nakitam. kas kala nakakita iti alalya mare. Orela di makal dagita matam. Makapakigto mo nga min dayta imbagam. Ni kapitan, agngayangay manan kas kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot dita imbaga, maritoyang. Apay adi ka nakatagari iti imbagakan ka, abadaw. Kasano ang makatagariya ngay? Kit nakigtuta. Tatumaray day ta kumpare kas kapitan. Nila maumuma. Nakigtot ka. Kitwin may. Diyan mo nakita nakigtot ka. Apay masapol pa lang mo makita maya. Kat
Basta nakigtutak. Yak kaya dito, nadamag ka. Oray siya mag. Idi imbaga kanyak ni Marikwanang. Nakigtutak mag. Kung nakasyak di tumaray, isumanan. Dahil tanga raw pinakakigtutak. Isumod lang ay son. Di na mo pasublatin ay at tumaray akas kapitan. Warab, adalang man damagat king ka. Anya day tatabadaw. Apay, pudno aya at tumaray manan ng kalmaw kas kapitan. Wan ka now. Ha? Ha? Pudnaw? Wan ko naklangaro dahin. Ay di na mangkikigtutin ko arag. Kikigtutan kaya mate. Sinong batak lang mati sa ludsod mo. Kalabanin nak data kumparek. Ha? Tumaray ka mat tatabadaw. Wine, siyak matan ita, tirumbang ag kapitan dito barangay kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man day tangay bagam tatabadaw. ha? Ayunay mo dahito na pan nakakigtot mo arag. Eh, pero miya nakigtutak tatabadaw. Ha? Makapakigtot pa ilangaw. Intay, nagwaras gaya mon dito barangay tayo ti planom apa nagnayangay mon tumanan kas kapitan. Ay kit nasayaat Huray saan ako nga agkampanya. Wen ang nakigtot kano damari to yang ken pari badong idinadamag da. Apay makigtot dangay. Ay kat amumatan tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Eto maray lata Kumpurme kada kami, ti butos dagiti tataw. Wen nga raw da. Apay anas kan amakigtot dagijay nga agasawa. Bayam lang ang makigtot da. Adun tupay ati pakakigtutan da nga aramidak. Ay, di mo unay kikigtutan ida, inteng. Narigat ay. Marikwanang. Anya aramiden ni kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadaulwan na dagiti tanod na nga aglinis di taigiti kalsada. Tapay ngar aramiden na dayta. Ikat isugayam ti kapitan. Ay, makapakigtot man daytang aramiden na. Naa, amin matlaangan amang ken makitam nga aramiden ni kapitan kat pakakigtutam. Ay, talaga! Apay, di mo aya kayat amalinisan day ti barangay tayaw. Tapakakigtutam, uray pa naglinis ni kapitan. Guranda tayo amin inton rabay. Nagkuna chef. Sino nang ibagas yet? Nyanggal ka oh. Huray siyak, makipagrundaak. Ay, di taman ti kapitan. Saan na mabalin ada kayo lang ti agrunda? Agrundaak mo. Wan ang kail. Tapnod da ka duhami. Nasken nga agalibtak tayo amin nga agrunda. Wala bibilibak ka ni parinteng. Oray niya tiraramidin na. Tapay asaan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis dito barangay. Makirunrunda pa yun kadagiti tanaw. Dagitalaan. Kahit si Kangay, kunam ngagngayangay ka kas kapitan. Ngam awan maramidam dito'y barangay tayak. Aguray ka lang tuyang. Makigtot kantaw. Sige man, no talaga ka maalaang. Mare, saanen ang matatao ni Inteng di tabalay? Apay, Mare. Ay, nagado a proyekto nga asikaswan na. Ay, wan, Mare, pudno day ta. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Nagado ti tultulungan na. Kaun ta siyempre, isaw ti kapitan. Ne, Mare, sino jay magmag na ititang nga ti kalsada? Nabartak mat alakay. Wen nga rod, ay, nabartak iti kastaunay. Nay, matumban sa matan. Ay, sos, ay, natumban ngagpaisaw. Ay, arayatan nyo dyan nabartak alakay. Arayatan yaw. Sino di nabartak ang natumbay di tanga ti kalsada? Kapno ni tatabadaw. Ay, unay mat day ta akong pare kon aya. Mangrugi man ang kail. Ikan na ka manan iti sakit ti ulam. Kanayon lang aron nga agsakit ti ulo kon tawang ko kwartak. Nayunan na pay.
Ay, san ka pa'y anabigbig badong? Si kagayam dyan na bartag. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di tatang nga ti kalsada. Anya, natumba nga. Sana ka natumba. Ay saus, di mo na motor aramidem no kasta mabartag ka. Anya, saan? Amok mo't ati nararamid ka. Pinaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko binagbagaan, nagiti mamartek alalakay. Nga isardeng dan, ti panagbarbartek da. Tawan ti nasayat, nga itid na, ti panagin inom, iti harak, tuyang. Kay apay ngay asikamot ten tinabartag. Anya, siya kaya. Imposible na ganawa ka. Aguray man, talagi pa. Noon niya tinapasama. Anya, malagip maun. Malagip kaon. Idi sumungsungad ak amapan ida bagbagaan asaanin nga ginaw. Inayabandak mo tayo. Makitam day ta. Napana mo nagsyat iti na minsan. Ang pinamindwada mo nga pinagsyatan. Amo kon tituloy na badong. Naginom ka anaginom, ageng kat nabartak ka. Ay, win Kastan sa tinapasamak, tuya. Wine, kasta nga agpaisaw tinapasamak. Kasano ngagbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamartag, ka di mo mapagkadkadaan. Sakti mapan makisarita kadagiti mamartag. Taanya tiga po, amapan mo kasarita, ida? Tapno sumardeng da nga ginom. Saan to pa'y anapasardeng ni Pari Badong? Si Kantukit din. Sa balak, kapitanak. Ken agbalinak tumanid kapitan. Ay, kitaan ta, numatak daramday ta asaom. Apay ajak matakdiran. Te kapitan, nasken matakdiran na ti sa una. Agiinom kayo manayin. Kapitan. Ada kamat. Agsat ka. Ay, agsyak ka nga agpaiso, kapitan. Imbis ang mapan kag trabaho para iti pamilya yaw. Day takit siyat yan aramidan nyo. Agsakit day, kapitan. Mas to pa'y. Di kagungungat dita. Ay, sa anak nga ginom. Ay, naimas dato'y pulutan, may kapitan. Ramanam kadi. Daata pilitin dak. Jak nga ron kaya ti ginom, nay. Arak mo, kapitan. Inuman mo. Ay, isardeng yaw, ti panagin inom yaw, ta makaungot akon. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni kapitanan. Makaungot sa amot kang peso. Makaungot ka talaga, nay. Gawin tayo nga day. Makaungot ni kapitan. Delikado no, agungot day ta. Bala, masapul nga tulnog kaya. Baka talagang kiniangkel ka o kagawan. Tapay, apay abilib ka kenkwana. Kit mo napasardeng na dagiti agi inom iti arak. Ay, naglaingan ni Kapitan no kasta. Kano inaldaw dagita nga agiinom. Nagkarida kiniangkel ka, wasandan nga ginaw. Ay, nasayat mat, nga main. No nabartak dagitan. Conformity kurso na daan da. Agkikil da pay. Binalagan idan ni Uncle Kaw. Rumbang lang. May samot dagita sakit ti ulo dito barangay. Makmaksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lang ang maikatdan Tauray siyak. Jak kayat nga sakit ti ulo. Agin lalaing day ta, kapitan. Anya nga ginlalaing ako nam, ka nabagbagaan na dagiti mamartag asaanan nga ginaw. Kahit si Marting da. Wan, napandan ka dagiti trabaho da. Dagiti mo't da duma, tinulungan da dagiti asawa da. Jak lapat chay. Na, apay asaan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw? Taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da ka iti arak. Agin mamadi ka pa'y laing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan. Dimki di kayatay. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasaritaan. Naghalisto ka? Ayan na nga, ijay bagbagam nga balin ka na sayat nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti tattaaw kas kapitan. Bakit aguray ka? Urayan, ti panagbalin ko na sayat nga ihimplaw. Kang,
Linis tayo matalinis dito yung barangay. Inaldaw matay. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Ay, awanin oras wa mapanagaram. Ay, nood na napintas abalas ang ama kakita iti daytoy barangay tayo, analinis. Saan kan ama sapol nga agarem ko raw? Apayan ako namday ta. Gaputa biro ka na ka! Ay, wanan niya. Panunutan dano asino ti chip tadaw. Ay, siyak day ta ang gail. Nataraki ka na alibdak. Oops! Ay, siyak maninday ta. Na, so di ka nagreklamo. Ta para pagsayaatan tayo amin daytoy nga raramiden tayo. Di ba? Apay ngay ni tata ba daw? Ha? Apay aya? Apay, di mo nakita. Ay, wunan niya. Anya nga tar aramiden na ijiigid ti kalsada. Kita mo. Agibal-bal lang iti basura. Day jayaw. Ha? Impurwak ng ti dua supot nga igam na basura. Ay unay mo't daytan a people. Imbag kumamot no tumulong aglinis. Kit saan mo't? Uwan nga raw. Isupay ti agiwara. Multaam. Anya? Pagmultaak nga uray kumpare. Uray kumparing. Multaam tapno agnakan. Nakiktutan to yan. Na, apay ang nakigtot ka. Ayun na yan. Hapay pagmultaan dak na ita, kapitan. Apay, di mo nabasa ya. Nagibasura ka kanaw di taigid ti kalsada. Kay, basol na ita. Nabaybayagan abawal tagibol lang iti basura dito'y barangay tayaw. Apay ngay naramid mo pailaan nga. Tapno adalinisan na kita barangay opisyal kintanod. Gapoy ti day tarasun mau, agmultakan adinauras. Ay, sana mabalin na ita. Pangalangay ti pagmulta. Ay ka nagaramid ka gayam iti bawal. Agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw, kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutek. Diyak lamarugrug yan ay. Ayan na, Uncle Mau, warag. Dali tao nag. Agsarita kami man. Nay, makaungit kamay. Danugam sa amutin yung angkal kao. Ay, saan nga agkam kamali dahi tang Uncle Mau? Tatalagang aglaban kamay. Ay, umunag ka pare. Ah. Adak ditoy. Pasok ka raw. Nasayamay, tanda ka nito'y paray. Imayak, takayat kaw, nga aglaban ta. Naa. Ay, jakat mo asawan. Labanan akon. Agdinanog ta. Op, saan pa ya? Kapay ngagdinanog tangay. Pagmultaan na kiday. Naa. Among mga awang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglintigan ti barangay. Oh, Nagibalangak lang mo ti basura. Agasam ngay. 1.5 atagosay, ti bayada. ay first offense la day ta. No aramidem tumanan didakdakkel to ti multam. Ay, makaungeta ka talagan, pare. Naa. Agdinanog tan. Wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta dakalaban na. Ay, mabalain. Anya, dakis ngay pagbagamay. Ay agtugaw ka ta agkalma ka man. Saan na maalat ti dinanugan daytoy? Agdinanog tan. Ay, naa. Ay agure man ta agpatimplak iti kapim ken ni kwaraw. Ta agkapita. Ha? Ay, dalibre akapi dito yung barangay Hulaya, pare. Una. Ay uray pa inal daw ka nga umay agkapay. Saan ama ibos? Ay, katuwi na. Ang kasano nga, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti panaglaban tan. Ay, saan ako na lumaban, pare? Ah, Basta palubusan naklaing o may makikapi dito yung barangay hall, solbakon. ay na. Ay, no mga bakak tumananakit. Uray, every minutes nga umay ka dito'y ang makikapi iti ado-ado akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw, kas Kapitan Maray! Nagpigsamot ti panangibagam maray. Anya ti panakunkunam kanyak tulang. Ay kat pinigsaak, atap numangag mo anasayaat. Awan diferensya ti lapayag ko maray. Aya. Ay kat nasaya at ano saanen alumaban ni Badung Mau. Won, Maray, nasaysaya at latakanaw, nuni Kapitan Intay tagbalin a Kapitan. Uray agnanayo na. Ala, tatabadong, suportaram latan ni Kapitan Enteng para iti pagsayaatan ti barangay no. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, amparan!
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kuwarog, chiptanod ka kadiwan no saan? Naskan ka di ba lang at damagam dayta? Kagawad, Ay, Ang mukha mong tisong bati sa ludsod mo. nukunam nga amok, tisong bati sa ludsod ka. Amom ka di mo ti pagrebengan ti may sa chiptanod. Ambok, Apay nga raw abigbigat kat nabartag ka. ay. Saan man natipan nakabartag ko ti saritaan ta? Ti chiptanod, saan ko maamamartag? Abay nga ron nga glaklako kay ti arak, Pagsapulak daytoy, ngam di na kayat asawan at itanod kat agbartag iti anyaman nga oras. Iswa nagbartag ka. Tanda nakita ka balasang? Nawatam kagawad. Rombang ka di nga ibartagam ti balasang. Tapno naturita ka sumango ken kuana Ay malapigos ka man ka anakan. Bigbigat anabartag ka. Hindi ka di umno nga oras di ba nagbartag ang kail? Awan pa'y natrab-trabahwam ng nabartakan. Ay, madiday ta. Iswa nagbartag ka. Gaputad na nakita ka balasang ang kail. Tulungan nakmantap no ayatan nakday dya balasang. Ha? Asino day jay balasang? Napasayros ko iti kalman. Nagatidog tibuk na. Kasla inukisan a bawang ti pudaw na. Oh! Kaslamat ka po daw ti gatas ti tuwing na. Kasanuan nakitam ti tumang na. Siyempre, nakapalday ti nakitay. Na! May sursurot nga rin ti matak no kas di nga palayog ti patong na. Umayak man, Auntie Tuyang. Awan samat ni Uncle Badong. Ante ko na balasang kap. Asino ka itayan? Nalipatan niyo ka din ni nanang ko. Lydia, tinagan na, Auntie. Ni Kapid Lydia, tinanang mau. Awan sa bali, Auntie. Ni Lydia, tinanang ko. Asino nga iti amam? Jay imo na nga asawa na, wano jay may kadwa, wano may kaalaw. Ay, Na. Apayan balasang ka. Apay nga agsangit ka matag. dito nga minti makagapon. No, apay nga imayag dito balayo, Auntie. Ay, saan ka maawatan basang? Damagag kumakata kayo. Namuyo, ti amak. Kasanungay nga amok basang. Ninanang mo at ipagdamagam no asino kadagiti talo ti amam. Saan na nga mo ti sungsungbat na, Auntie? Asino tayo tanayaw awan na babae tuya? Kaslan da kurkurang na. No saan kit? Ada sursurok na. Saan mo man nga ibagbagati kasta? Tamasayra. Apay ko maamasahir ka. Kit saan mo nga anak? Uray saan ko nga anak, ta anak ti kabagya. Anya? Adda ka di ka bagya, makasta ti kapudaw na? Ulandes pa'y tibok na. Ay, ada. Sika ngay, awan kabagyam anapo daw. Apay ngay. Kasla payod may ti lalaki, anaang lam ti payod na. Tangiwat mo, mangag na ka. Itaman pa'y nga dasimang bay akabagyan da marito yan. Wan nga raw, Kapitan. Iso ti umanay apagbarbartakan ni Kwarog. Dayjay ka diti pagbarbartakan ni Kwarog. Saan ko pa'y anaasit gan? Ang,
Talagamot anak po daw. Do kitam. Uray adayo. Wen nga raw. Ay, jak pa'y nasit gan. Ngam ko na ni kwarog anak po daw kanaw. Ay, sumilagayam nga urala ibartekan na itikas taunay. Kursunada na kano nga main. Dahita mo timbaga na. Eh? Agabalayan kami to ka kini pare ba daw? Ay, kaawan pa panan na. No di kasta, kapitan. Josep, nakita mo ka din ti babae nagpudaw. Ado ana po daw a babae ijay ili chayp. Apay, asino kada kwada ti dakda ka matam? Sana babae di ili ti bagbagak. Ha? Di may dito kabildatan. Napasahiros ko bay. Oh! Jak bay mo nakita chayp. Ay, Akin balay tinapanan na. day tangar ti kamalay. Tajak dinamag. Apo nagkapuy kang ngay. Apa adi mo dinamag. Inta ko maharanaay. Ay, sana mapalain. Kuy daw ka kanya. Kuy daw nga. Saklang ti mga rami ti dayang babae. Apa ada kasta ha? Iparit mo ti agaran. Basta, para kanyak lang dayang balasang. Ganugak ti utak ti mga ram kan kuana. Ha? Di mo girlfriend. Da kakastan. Nalabos mo chip. Dumanog ka pa yun iti utay. Ay, unay mo data. May mayat pa iti makugtara na kalakabalyo ah. Ibagaman di takanakam nga agdigos mamay. Nakarumot ang limna. Mabainak mo't nga rod amang ibaga. Agdi gusto ano magagag. Kay, an-anusan takiden, tiyangon na. Ay, diyan makaanos. Sika ati mang ibaga no maiturod mo. Awisem amapan kayo ijiwaig. Hinto na da kayo ijiwaig ay. Suya tamon ti dalaw. Tapno mapilitan nga agdigaws. Padasak ano kayat na ti sumuraw ti jay waig. Ay, makan anos ti kasta tao. Agpasa nga ilimit tayo. Nagsadaw. Ura lagi na kumamay. Tangiwat mo kunak manun ang mga numangag na ka. Kasano amang nagpig sa tiurok na. Kas lalalaking agururaw. Ay naimbag ta nagkita ta paray. Ada ka di pagsayatan, ngay padamag mo paray. Kuha nga bin paray. Nukas kasanukit. Agabalayan tansa. Anya, agabalayan ta ko ng paray. Mapasama nga taday ta. Apay ko maasaan ngay paray. Adda lalaki aka anakak. Kain, adamat babae aka anakam. Ngam, kuwa paray. Tay kuwa. Apa. Kwa nga. Apayan paray. Saan kami aya? Maikari iti pamilya yaw. Ay, saan mo taday ta maikari paray? Ngam, madala nga min parikot. Anya ka diti parikot? Ay, saan ko mabalin nga ibaga paray? Ni kuwaraw, ti makaam mo amang takwa. Kaano ka di amapantay di ayan ti balasa nga ibagbagam, Chep? Ay, jak ninamnama kabagyan gayam ni nanatuyang ti balasang. Kauray sa kakaamam mo nga rod. Kuna ni kapitan nga mga no agabalayan da kanu kanita daw. Oh? Awam pa panan na no di kasta. Oy! San ka di nga imbaga ka para kanyak laing dayang babae? Oy! Armang marudin, Chep. Tano basta din na ka, siya mo mangaral. Oy. Saan ka sumalsaliti panggap ka? Na, sa anak mo't asumalsalay. No basta din na ka, kunak. Oh, No, basta din na. Na? Sakit din, ti basta din na. apay, Chep. Anya ti lamang mo kanyak aya. Oh. Dahi tayong balikas mo. Dahi ta ti lamang ka. Chip, tano da. Idinto ta si ka. Saan? Adda plano da parinteng kan kuwaraw kamang sarungkar iti ka anak ka. Asinaw tinang ibaga. Ni parinteng, no maango dati ang limna. Di ka ka di mabaeng? Mas daawak nga raw taapay akabuteng na ti danaw. Unya rad, dakit tawa kabuteng na ti danumay. Idi awisak amapan kami ijay waig. Kasla nakigtaw. Di na kayat. Kasla da ilam-lamang na. Ti pagsidaawa. Di na kayat akitain ti danaw. Kasla kabuteng na. Ada nang nangagkaw asakit akasta. Kabuteng na ti danaw. Kasta kaday.
ay agda magaktuman ka dagiti makaamaw. No man nagpaisaw nga adda. Magasan pa'y nga ta. Arak man, kagawad. Inumom ka day, sakbay ngayon ka sumarong ka riti balasang. Wain, kagawad. Tapno tumuredak amang sangoy ti balasang. Kasano no saan nakakaya ti balasang gaputan na barte ka amang sarong karkan kwa na. O di jak ibagbaga na bartekak. Kasanon nga'y no maangot na. Kasta ka day. O di agmasak. Tapno di na maangot ngay minumak. Niremedium lat tatikilo arason ma. Di ka kadiagyaman. Tapno makalako kay ti arak. No siyak ti arman ti baraw ana bartek ay oray di tam. Day day. Sing sing. Nepasing. Naa. Ngayon sagap. Ngay pidrang. Ay, apay manin ang nabartak ka, Diyak man naman. Tanabartekak madidi ininom ko di lako ni kagawad kwa ng arak. Ay, inton ko, lapigusan ka, Araw day. Usa na ang kail. Nasakit ti malapigaos. Ha? Ang mga numaloko ti labaya ka. Kasanin nga agsubli ti sigawad. Ay, plantsaan ta, tapno agsubli iti sigod. Oh, Ang kail. eh, Taman hindi balay datataba daw. kaya't mo asawan. Inta sarong karante balasang. Unang kail. Saklang ti mang sarong ka. Ha? Sana pati si ka. Tagungat ni antibanang. Ay, sarong karanta. Gumsi ka lang ti mangaram, ti kaya't ko asawan. Ay, naglukon. Inta nga ruday. Aglisi ka man ba daw? Tawalisak deta nagtugawam. Yalis mo ba sa tinagtugawam? Nagado awalisam, dito'y pa'y mulayang ko ti pagdalusam. Natapok nga ron ti sirok ta nagtugawam. Iso awalisak. Hey! Na, Umay kami man. Ay, anda kay ka di. Adan, di pa rin tayo. Isaw tumawawag. mabit lang ta inak ilukat ti ritaw. Umay kami mari Ay, ada ka din ni Paribadong. Sarungkaran yun ni Badungkaw, Kapitan. Ay, sarong karak ni Paribadong. Sarong karan mo ni Kwarog ti Balasang yaw. Hello. Ah! Adda baro di tasalas, basang. O may nakakano sarungkaran. Asino ka di tinakdakamati nyo ang baro, auntie? Dayjay ti chiptanod ditoy. Kapitan mi ti kaduana. Ay, ibagam nga awanak dito, auntie. Pangaasim. Paya di mo kayat nga damang sarungkarkan ka. Basta ibagam nga awanak. Kabuteng mo ni Kapitan, kanjay tanod dito'y kabildatan. Ay, may naklaki di tiliwan dagita kapitan kan tanod, auntie. Na, apay ko mga umay da katiliwan. Apay, adda basol mo aya. Apay nga mga inmay da pay na ditoy. Umay da ka nga ron sa rungkaran. Gagangay ti barua, umay na pasyaran ti balasang. Amang ano agin sa sarong kailaang, auntie. Diya kaya ti rumor. Nasakit ti ulo. Ay na, pasensya kayaon, Kapitan. Kwaraw, saan na akabailan ti rumor iti silay ta nasakit ka no ti ulo na? Ha? Agsakit ka din ni ating nana. Wan, baraw. Esus. Iso asaan arum rumor iti silay. Napangay agsakit mo din ni ating balasang. Naira na amot. Bareng rumor taon no maimbagan ti sakit ti ulo na. Sayang nga rod Ang sigay, agpaimbag pa nga raod. Umay kamin tumanan kinangkail. Tangay adda kayo matlangan dito'y balay. Mangan tayo kiday itinaling na lumasaba. Ay, ngamat kumano kadwate ni ating amangan. Kumaangam saan mat nga rod amabalain. Tadi nakabailan, kwaraw. Ay, saan ka diyan nakita mo ti babae nga adda iti balay da Paribadong kagawad? Wan, kapitan. Apay aya.
Saan ka di nga isuday tayo? Aday tiladawan nga inalak. Ili? Oh, Na. oh, Nakitahag man. oh. Isumat nga agpaisaw. Oh. Eh, masapol nga yawag ko dito iti pulis. Ay, anya ka di ti basol na. Eh, saan ka no amay may sa ti kaso na? Eh, adu pa'y ka no ti kakadwa na. Eh, nag-hold up na. Kada Yay. iti tataaw. Ay. Kaya nang dangranda iti tataaw. Oh. Ikasla saan ang makabuong iti pinggan. Hanggang wanted mat gayam. Ay, ayabam dagiti padabatanod. Taagbantay kayo iti aglawlaw. Ti balay da pari badaw. Nagalasan ngay. Armak ko ma. Wanted mat gayam. Ay, imbag na di mo inarim. Eh, siputan nyo, no, pumanaw ti babae. Wanang kail. Eh, umayan dagiti pulay sa magtilaw kan ko na. Nagmalasak mo tanang kail. Na, Wanted tinapinta sa babae. ay, naala ka no idati pulay ngam nakalibas da iti taaw. Ha? Nagpukaw da. Ngam si Mang Baydamo dito. Kunada ano, nalmusin. Ngam ada nakakita kan kwa na nagturong dito'y. Oh. Sige nga rudang kail. Si kanti manguray ka dagiti pulays. Tagbantay kami ti aglawlaw ti balay datata badaw. Na, Siputan minwaglibas manin tinapintas sa balasang awantay. yan. Nagalasin paray. Saan miyam mo kasi gayam di kabagyan ni tuyang ka? Kung nagno makaasawa account, saan matgayam? Ay! Ay, ano pa, di makitam dito, balasang kanakan. Ang importante, nakatulong tayo para itipan nakatiliw ti may sa awantan. Mas daw kami, kinituyang ka. No apay akabuting na ti danaw. Na, Dandan ni gayam nalmay sa idi naglibas na ka nagiti kakadwa na iti tao. aquaphobia, ti awag da iti dayjay. Kabuteng na ti danom. Kaputa, dandanin nalmes. Sayang. Wanted matgayam. Good job manen, Kapitan. Si Kamit Kwarog, adan tulat tabalasang ama ikari para kenka. Baran makasarak kan, iti kasing pungalam. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.